Minta pesen apa? Berapa cong? Berempat hoy satu sepadu. Keberapa nak? Jika cehen apa? Second ya? Satu sekali apa pak? Cuk jia bodong. Saya nggak. Saya kemudian ngeslot. Aman. Kok keluar pak? Iya cong, ternyata Iya pak. Wah, andi sepeda motor anyar tuh. Iya bron. Anyar meliaki di pak. Men kok pas bilis ada sepeda motor ngari teh dul. Iki bu apa bron? Allah tau sama leh. Enggak kiper lo, tak sambil jiang. Tairut. Bila kaki beli sepeda aja dul. Beri rut. Beli kaki landi sepeda motor dul. Lagi meleh. Jual. Aku bos anyaran. Malah patut cok nyarikan cari luaran ro. Ya men ngajeng kaki dul. Tak tahu dis mau keluar. Jok kaki mi pas tak mari suka sambu pron. Cok lah pro sepeda bulu kok kesambu. Setia lata osom dot ngudin sepeda motoran. Apa sih osom rut? Ya mobil dul. Mungkin nggak mobilan, makin kok kesambu. Ini makin tak kesambu rut. Kok mari sepeda motor ria, kayak mau kuraki bentang kebutuhan. PC bede, benih dan autang. Benih maka kesambu kakek. Ya men mobil lain kelas rut. Mung karo anan yang tani ngak gitar ya, cukup kan motor. Wala mau mobil sirut kelar melepron. Yang jeki ya dul. Yang mun karo sepeda motor ingat nun kaki jia, makin meleset yang kok bisa. Ya ngarap sih itu judulnya. Pas tahu, untuknya orang pasar karwaki. Mun tahu saran lah, setero di andil, pada jangan aja. Pak, beli sepeda motor rapang kok pak. Keberapa cong? Cek sepeda lah berde. Ya beli sanyaran boleh pak, seru jual. Arah apa mecu boleh cong? Arwala sepeda motor tua pak, tak patut yang gunakan anak ngundeng. Yongku cong. Terus beli sepeda yang apa kakek? Enggak dindul mawiru pak. Sepeda motor yang apa di Dilmawi? Arwah, serajero pak. Aduh, larang lu anak. Larang kan pak puni beli ben PC pak. Iya cong. Masa beli bendaun? Letak ada karena nunggu kakek.
Ya mun karo ki bisa beli bentese, ki bisa usaha ki pak, daripada engkau tak ada pada benanan orang. Oh kon kudu beli aki pak, tak apa make tak tuli. Lah usaha ki kalau, kau cok bidabit. Oh iya nak. Ame kali. Dam mana din? Ngare kali. Yambu kalau. Wis tau usah kali. Yambu kalau ra. Bede ko pinare. Wis tau usah ko. Anyar marek ko. Bede suriyan na din. Apa kali? Bede suriyan na. Dam mana budin no. Ari angko kali. Mi kata tak santai king lamare ngare ya. Mare lele din. Lu, dul mawin jangan memiliki sepeda motor, ku lebih majepar le din. Ar ke berempat sepeda motor. Coran iya kali. Mun cover 30 juta. Dengar apa kali? Tangan na ya minta melihat kiki yang. Benilan di anan kakek. Andi le din. Kena tak cocok ngara. Minta melihat kisah nyaran. Ya di necek torotin kapi permintaan anan kali. Tak lampacan ko le din. Cek tangan na. Abai lah tahu canan kakek. Karo mun bi kakek torotin kapi permintaan na. Tak burung manja anan. Lati na manja. Cek lah nak tibi. Sambil natang tunya mun bani bagi tangan nak bagi siapa? Bagi kakek. Letak karo anungku. Cek karo orang ngebele lepas tak terima. Ingat jiang. Tetandaan orang tua si terlalu aman jana potong. Boh, mandi sepedaannya, Rod. Iya pron. Ini pada bendi dulu mawi, Rod. Cek kayak ngepak sebelah. Mun kau lah tak kencang sekali ke sepeda nggak deh. Kakek melaki apa bipan pron? Tapi lagi apa-apa. Abu sambil minta pron. Mumpung ki ngode. Apa sih kata rola pentang? Beni de lemah. Keng male odin kakek pada benca kancan nang. Bangun kagar doang. Apa ben kau? Jarut kok mau ke TV kemarin. Kasih bidul. Iya, Rod. Sepedaan kaki, Rod. Iya dul. Anyar le. Mak mana sepeda motor, Rod. Encan libur ke mobil. On laon kalau dul. Deki pak lah tau buka sepeda motor. Lah minta mobil. Kayak nyaman naudin kaki, Rod. Apa seketero? Nyaman minta kapan? Aju orang tuan nah. Apa pembantun nah? Iya kan dah wajib na orang tua nyokopi anak andol. De remah. Mun pas engkau langkah tanang. Polan orang tua tak bisa nyokopi. Ya benida ya ki ya konsep Firguso. Mundeng tuan kaki tak mampu nabeng ke pengeteron nah. Masa aki mas ngecok ah. Berarti tak pati dewasa pikirna.
Yang jaki ya wir. Alhamdulillah, tang orang tua bisa nyugupi. Apa sih pentang ko meliaki. Gimana wir? Cocok merocot. Tangnya medul mawi bani sawir. Upro na telepon dul. Mian di api gentang dul mawi re. Memanggil Ruth. Paling mandi paket. Api apa nun kakir dul? Mi gentang. Apa capi muda Ruth? Masa dul? Iya muda. Munggaki kelar melengak jia. Ya, monde iya ko tu meleng ko ria. Pak, pulang kok cek meli sepeda motor ya Pak? Ya Pak Landi pese mele Jong. Meli aki Pak. Aduh, mau nengko apa sih kebeli ya Jong? Cek bubuan lah kaki tang tang. Pas bila tango di sidak pada banca kanca Pak. Cek men kok taminta tak to mantek kah? Kaki mi tak tahu apa entah kareng tuan Jong. Ki teruan ko ngatela anak daripada ben anak noreng. Karo mun abe tak mampu, apa sih kebeli ya? Masa kok tang tahu tanga kumpulan semelakin kakiin mainan. Marah patua pikirna Jong. Iya Pak, seporan nah. Iya Jong. Tina Pak saporan na. Tak bisa neka aki pangateron na. Cuma ada iya Jong. Tada ceretan orang tua eman mun kanak foto na. Saking orang tua tak mampu sinaka aki na. Ben kaki kudu sadar. Tak sakapin na penta anak dari orang tua bisa teka. Tapi cek zaman ja. Tor kadang nak motor ya perlu ajuang tibi untuk bisa ngoleh pangateron na. Iya Pak. Tina to sama laki. Pikir-pikir kok benih keng puto. Tapi keng kadarui kaca-kanca. Pak! Pak! Udah apa, Cong? Pak, engkau melaki HP rapang. Lah minta HP. Beri ni minta sepeda motor lah malah meriaki. Kira apa kaki, Cong? Mi pas kapi pentang. Jangan muntro apa suruh minta. Kurcek langkah tanang gua. Iya bener, Cong. Kan berapa bisa beli aja, Cong? Jangan ke 15 Pak. 15 raja pakai ini. 15 raja. Apu. Pas api apa seharga ke 15 juta aja, Cong? HP nak anak ngude cuman setia Pak. Mar tuli meliaki. Kayak malah di pada benja kancang. Iya bipak meliaki na, Cong. Korban ini setia ya. Pas bila Pak? Laku, Cong. Laku dah beri apa sih? Pas kebeli. Semua di apa sih Korea? Cek HP dah ke pas ke 15 juta kan. Deki meliakin na tandi apa sih? Tak meliaki nisar. Tak kok ngampul pas tak mulai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki kali. Iya lah bun. Main masuk kali. Beh, demak kali. Mencari suruh masuk lah bun. Abu masuk den nare toju. Cek masuk ke tang kamar. Berdetang bini dalam tedung je. Tak taruh karo anungku. Hehe. Minum kali. Iya lah bun. Beda apa kali? Makan tu cek parlona. Terong yang cuma besar lah bun. Berempat. 15 juta. Abu. Macam penyan kali. Kan pasti kebaya apa? Tangan anak minta melihat HP lah bun. Harga ke 15 juta gua. Ketika kengin cuma PC keng pola nasi melihat HP kali. Saporan na kali. Beni keng tandi. Keng engkau tak bisa beri. Soal engkau nganggep Arya kurang parlon na. Engkau minta tolong rapa lah bun. Bener Arya kurang perlu na muku kakek. Tapi bagi engkau Arya sangat parlo. Soal tangan anak mong gadung taminta kudu tekan nih. Munta etak kini pas ngampul lah bun. Ya cek turut kali. Masa kakek ndek kok takut ya anak. Cek rengko tun anak si takut ke kakek. Engkau tak bisa main jam kali. Mun karo parlo na nurut anak ya gaya anjia. Keng mun kakek maksa. Bingko sombeng ah. Rakira berempat lah bun. Lemeratos. Gimana karo 500 di ini kita nyumbang lah bun. Tanda. Wis tak usah. Tinang kok nyari kalahin boy. Jaga sanili. Pandai ganggu kenganan. Taruh karo anu. Oh iya lah bun. Tina 500 bingko ya terima. Terima kakek kali. Ki buru tanda. Ya re. Mana 500 rupiah lah bun. Tadi nusungku kali bun. Pak. Pak. Apa Jong? Yang kau beri budi. Derem Pak. Encan kok lagi na HP. Olaon-laon nan gelu Jong. Apa kita nemuin jaman? Inja bakun meliaki bipana. On lawan derem Pak. Cek kakek sanggup setia. Ya menapa kita andi Jong. Tak bisa. Kaki king tak niat sampai lagi nangko. Mun nang orang yang suruh minta mun perlu apa. Sedemin tela lola. Sabar Jong. Kaki anyar minta sepeda motor. Benitunya sakoni ruana. Apa pada kentang tautang. Iya setia kami minta HP seharga na limusin. Nemu di Jong. Tina Pak lah kaki berian kok tak minta Pak. Cek karo abri ke anan belekah. Ya seru.
Demak kaki cong. Engkau nyingga pak, engkau todus tuh anan kakek, pulang tak bisa ada pada benanan orang. Allah sedih ya cong. Oh, Cong. Serut.